In die de hoy podeus acciappai d'ogna razza de ondas elettromagneticas. Deis ondas a radio, ca funt gussas cun sa prus energia bascia, cun un longhiori de chilometrus, finzas ais raggius gamma, caderint un longhiori de sonda prus pitticu de un atomu, e difatisi funt gussus cun sa prus energia manna. Imoi immaginari ca sa iessa valle totus atrus budronis de isteddas funt a suba de unu palloneddu un frendisi a bellu. Duncas, in tanti ca sa radiazione elettromagnetica biagiara, su drettu chi esti tressendi esti tirau a longu. Su longhiori de sonda s'ammagnara e s'energia de sonda s'abbasciara. Custu est su chi abiu po sa prima volta s'astronomu Edwin Hubble, circa 100 annus aoi, castiendi sa luci chi inciarribara de is atrus budronis de isteddas. Pari propriu ca totus atrus budronis de isteddas si funt fuende attesu in dogna derettu, ma esti scetti poita ca s'universu in ue biveus esti un frendisi a bellu propriu cumenti s'area de custu palloneddu.